Dobro došli u srpsku istoriju. Danas ćemo pričati o Višeslavu Vlastimiroviću. U srcu Zapadnog Balkana nastala je jedna nova kneževina. Zemlja koja će iznedriti velike istorijske ličnosti i sudbine. Srbija, tada slovenska kneževina, bila je pod direktnim uticajem Vizantijskog carstva. Na istoku je imala susede Bugare, a na zapadu se prostirala duga i teška granica sa različitim narodima, koja će vremenom postati poznata kao granica više imperija. U toj zemlji, oko 780. godine, pojavio se jedan vladar čije će ime postati prvi zapisani trag u istoriji srpskog naroda, a to je Višeslav. Njegovo ime nije bilo samo puki zvuk, bilo je to ime koje će predstavljati početak jedne velike dinastije, koja će obeležiti istoriju Srbije ne samo u njenom ranom, nego i u njenom kasnijem razvoju. Istorijski izvori prvi put pominju Višeslava kao vladara, ali malo se zna o tome kako je njegov put do vlasti izgledao. O njemu se govorilo kao o knezu koji je vodio svoj narod kroz burne godine, ali i kao o čoveku koji je uspeo da izgradi ne samo političku, nego i porodičnu tradiciju koja će trajati vekovima. On je bio rodonačelnik dinastije Vlastimirović, koja će vladati Srbijom sve do kraja 10. veka. Time što je svoju vlast uspostavio pod vizantijskim okriljem, Višeslav je morao da osigura mir s imperijom koja je dominirala istokom, ali i da se izbori za nezavisnost svoje zemlje. Njegova vladavina bila je vreme kada je srpska zemlja počela da se oblikuje kao samostalna kneževina, mada i dalje pod snažnim uticajem Vizantije. Međutim, Višeslav nije bio samo knez. On je bio i pripadnik jedne velike i važne porodice koja je, prema nekim izvorima, pripadala Lužičko-balkanskoj dinastiji, koja je Srbe dovela na Balkan već oko 631. godine. Njegova porodica, koja je po svemu sudeći bila čvrsto utemeljena u vođstvu, nosila je svoju vlast s velikom odgovornošću. Istorija je ponekad nejasna i raspeta na mnogo različitih linija, ali izvori koje imamo govore da je Višeslav nasledio vlast od nekog nepoznatog srpskog kneza koji je davno vodio narod u Dalmaciju. Tamo je uspostavljena nova vlast, pod vizantijskim patronažama. To je bio početak vladavine dinastije koja je, čak i u najtežim trenucima, uspevala da zadrži svoju nezavisnost i vlast na ovim prostorima. Tajna koja okružuje Višeslava, prvog poznatog srpskog vladara, nije mogla da bude razotkrivena jednostavnim pregledom starih hronika. Istoričari su se odavno pitali, ali odgovori nisu bili lako dostupni. Ranije su čak i najpoznatiji istraživači, poput Pavla Šafarika, smatrali da je Višeslav vladao u drugoj polovini 8. veka. Imao je svoje vreme i svoje tragove u istoriji, ali bilo je pitanje da li je zaista bio vladar tačno tog perioda. Danas, nakon što su novi podaci i istraživanja bacili svetlo na detalje iz prošlosti, odgovori su ostali nedovoljno jasni. Iako nije postojao pouzdan i precizan zapis, bilo je zamislivo da je Višeslav vladao u periodu od kraja 8. veka do prve polovine 9. veka, to jest od 780. do 814. godine. Ovaj vremenski prozor ostao je otvoren, ali detalji o njegovoj vladavini bili su kao mozaik čiji delovi nisu mogli da se savršeno poslažu. Njegova titula takođe nije bila potpuno definisana u istoriji. Konstantin VII Porfirogenit, vizantijski car koji je ostavio dragocena svedočanstva o prvim srpskim vladarima, zapisao je da su oni nosili zvanje arhont. Međutim, savremeni istraživači danas obično pretpostavljaju da su vladari kao što je on nosili titulu kneza, što se smatra logičnijim za jednu slovensku zemlju koja je bila na putu ka samostalnosti. Ali tu nije bilo kraja misteriji. Za Višeslava su neki smatrali da je možda nosio i višu titulu, da je možda bio veliki knez ili župan, što je dodatno komplikovala već mutna slika o njegovoj vladavini. Hvala vam što ste gledali, lajkujte video, pretplatite se na kanal i slobodno ostavite komentar, veoma će mi značiti. Vidimo se u sljedećem videu, ćao.